Dobro veče, dobro jutro i dobrodošli na drugu stranu novčića. U prošloj epizodi ničega smo se bavili filmovima koji opuštaju, a sada se bavimo pravim stvarima. Sada se bavimo filmom Spikea Leea, Do the Right Thing. U glavnoj ulozi je reditelj, a ostale glumce vam neću spominjati, zato što se itekako nađu zanimljivi cvetići u ovoj urbanoj džungli. Film predstavlja jedan dan u jednom kraju jednog lepog grada u kome žive svakojake boje, svakakvi jezici i svakakvi pogledi na sve. Meni je to nekako blisko jer sam derle koje je izraslo iz mešanih voda Vojvodine. Ali oni su drugačiji od nas. Oni su energični južnjaci na istočnoj obali Amerike u velikoj jabuci. Universal Pictures presents a new film. Meni je to dernjenje veoma simpatično i mislim da je i korisno, zato što onda sva ta frustracija ne ostaje u stomaku, već izlazi i ljudi mirnije spavaju. I can't even hear myself think! Svi su oni naravno podeljeni u različite grupice, ali mislim da to nije loše jer se na taj način zadržava autentičnost kulture. A s druge strane film je poput jednog velikog šarenog džempera. Ovde je jedna boja, ovde je druga boja, ovde je treća boja, a svi su oni isprepleteni i čine jednu celinu koja dobro funkcioniše zajedno, uglavnom. Konkretno, glavni lik filma je jedan crn momak koji radi u jednom italijanskom restoranu, u jednoj pizzeriji, koju naravno drže Italijani, ali s druge strane većina gostiju su crna deca koja tu dolaze svakodnevno. Hey Sal, I'm gonna bust on the wall here. Zato što je jednostavno restoran stacioniran u jednom takvom kraju. Ponekad tu upadne koja ružna reč na neprikladnu temu. Ali s druge strane, to je jednostavno takav kraj u kome takve stvari prolaze isto kao što u našim krajevima prolaze ružne reči na račun pogrešnog fudbalskog dresa. Glavni konflikt u filmu naravno izrasti iz nečeg nebitnog. Isto tako je mogao da izrasti iz bilo čega drugog nebitnog, ali zbog nesrećnog spleta okolnosti on je izrastao baš iz ovog jednog događaja i pretvorio se u dimni oblak u obliku pečurke. Lee prikazuje svet koji je izuzetno kompleksan i zato mislim da deluje realno. Neki likovi su konstantno u ćoškovima kadrova, poput gradske lude ili beskućnika koji stanuje u ovom kraju. Upravo beskućnik, gradonačelnik, je poput jedne velike debele mačke iz crtanog filma koja se stalno negde šetka levo desno i onda stalno je negde možemo videti kako nešto petlja u svom lepom šeširu koji skida stalno kada vidi neku damu. Naš glavni lik je malo poput njih. U restoranu u kome radi, on je zadužen za raznošenje hrane. I onda kroz njegovu šetnju po gradu mi upoznajemo kako grad, tako i ljude koji ovde stanuju. Shvatamo otprilike kakav je odnos između određenih grupa i shvatamo da taj grad može jako fino da funkcioniše tako isprepleteno, zato što su uglavnom svi u dosta dobrom odnosu sa našim glavnim likom. Mislim da se ovaj film ne bavi rasnom neravnopravnošću, već pre taj moment predstavlja kao posledicu. Mislim da se on bavi ponosom siromašnih i time koliko je njihov ponos osetljiv, zato što siromašnima je veoma teško da postignu određeni cilj koji je jednoj drugoj grupi sam po sebi dat. I onda ova druga grupa koja lako dolazi do određenih ciljeva, lako može da ni podaštava ciljeve ove prve grupe. I u tom momentu dolazimo do problema, zato što ovi ljudi moraju da se bore i veoma je teška ta njihova borba da postignu neke veoma svakodnevne stvari, dok ova druga strana jednostavno ne vidi teškoću u tim ciljevima. Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block in my neighborhood on my side of the street? A onda s druge strane, dve različite siromašne grupe se moraju boriti za razne sitne ciljeve. I onda jedna isto tako ne razume ciljeve druge grupe. I onda se posvađaju. I onda naravno da koriste svaki argument koji imaju jedni protiv drugih i naravno da su oni najupadljiviji, najkorisniji u jednoj običnoj svađi. I ponekad takva obična svađa izraste u jedan ozbiljan konflikt. Good people, please! If we don't stop this and stop it now, we gonna
jedan fizički konflikt u kome dođe do ozbiljnog nasilja. Y'all take a chill. I nakon toga život se nastavi kao da se ništa nije desilo, s tom razlikom da su ljudi upoznali jednu stranu sebe koju možda nisu želeli da upoznaju. Film se završava sa citatom nečega što je rekao Martin Luther King. Nasilje kao način postizanja rasne pravde je kako nepraktično, tako i amoralno. Nije praktično jer je spirala koja ide naniže i vodi do uništenja koje ide na štetu svima. Stari zakon oko za oko, zub za zub ostavlja svakoga slepim. Amoralno je jer ima za cilj da osramoti protivnika, a ne da stekne njegovo razumevanje. Mislim da su ovakvi filmovi ključni za postizanje jednog boljeg, funkcionalnijeg društva. Oni su poput jedne zabavne škole, poput ogledala u kome možemo da vidimo kako izgledaju neki momenti našeg delanja. Ljudski je praviti film o ratu u kome se jedna strana hvali, a druga kudi, ali bi bilo korisnije praviti film o ratu u kome se obe strane predstavljaju na neki način ravnopravno i s druge strane se predstavlja besmisao rata. S druge strane, film kroz reči Malcolma X-a govori o tome da ljudi treba da se bore ako su njihova prava ugrožena. On nam prikazuje način na koji ljudi koji su ugroženi mogu da izraze svoje želje na jedan takav način da onaj koji ih ugrožava ima priliku da shvati da čini nešto što nije u redu, da razmisli o tome i da možda promeni svoje postupke. Naravno, nije svako spreman na to, ali neko verovatno jeste i takva mogućnost ne treba da bude odbačena. Važno je razgovarati radi razgovora, razgovarati radi druženja, ali s druge strane važno je umeti izraziti nezadovoljstvo na jedan takav način koji nije agresivan, koji ne grize odmah. Mislim da ovaj film uči razgovoru i mislim da je zato jako bitan i da ga treba gledati ga ponovo i praviti još ovakvih filmova. That's it? That's it. I got it. I'm gone.